大家好，歡迎大家嚟到 Miss Mo Piano Class。好，今日我哋又係嚟一個新嘅調。好，咁呢個調呢有5個 fret 嘅，咁佢個名就叫做 B Flat Minor Scale。好，咁 B Flat Minor 呢5個 fret 就係 B Flat、E Flat、A Flat、D Flat 同埋 G Flat。好，咁我將成個 natural 嘅 scale 呢，第一種啦 natural scale 寫晒出嚟啦。好，都同以前一樣啦 ，total 有3種嘅 minor 我哋先學 B flat natural minor。好，記得咧，我哋呢5個 flat 咧唔記得。好，其中 C 同埋 F 咧係冇 flat 到嘅。好，咁等陣跟我一齊嚟練一練。好，跟住咧，我哋而家要睇睇我哋嘅 keyboard 啦。好，因為我哋準備要彈我哋嘅 B flat 嘅 natural 嘅 minor scale 嘅右手指法練習。好，大家背一背我哋嗰5個 key signature。好，問一問自己3個重要嘅問題，跟住就可以開始啦。好，大家跟住我嚟指法練習。好，開始。1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、2。好，剛才咧彈完咗右手嘅 B flat 嘅 natural minor 嘅指法練習。好，而家咧我講講左手啦。好，左手咧我哋係B flat 開始嘅通力係2手指開始先。好，咁2手指開始，跟住我哋就要轉後邊係轉3手指嘅。好，咁小心啦。咁大家而家跟住我一齊嚟。好，開始。2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、好，剛才我哋完成咗左手嘅我哋嘅指法練習B flat 嘅 natural minor。好，而家到右手，我哋嚟一嚟我哋嘅音名嘅練習啦。好，背音名，大家跟我一齊嚟。好，開始。B flat C D flat E flat F G flat A flat B flat C D flat E flat F G flat A flat B flat A flat G flat F E flat D flat C B flat A flat G flat F E flat D flat C B flat。好，我哋嚟背多一次我哋嘅B flat minor natural minor 嘅 scale 嘅音名。好，右手已經背咗，咁用左手再背多一次。好，大家跟住我一齊嚟。好，開始。B flat C D flat E flat F G flat A flat B flat C D flat E flat F G flat A flat B flat A flat G flat F E flat D flat C B flat A flat G flat F E flat D flat C B flat。好，剛才咧我哋咧已經完成咗我哋嘅 B flat natural minor，而家就到第2種 B flat 嘅 harmonic minor 啦，係第2種嘅。好，咁咧大家都知道啦，有個 seven note 7 note 咧係一定要 sharp 嘅，因為係 harmonic minor 嘛。咁所以咧，咁呢個 A 咧本來係要 flat 嘅。
好，因為 key signature 係 A flat，咁如果第7個音要 sharp 咧，就變咗 natural A 啦。好，咁我上堂課咧就出現咗個錯誤咧，就係前面呢度唔記得咗寫呢個 natural 嘅符號。好，咁咧希望大家都唔好忘記啦，要補翻我哋嘅音上邊都一定要加個 natural 嘅符號。如果唔係咧，就係要繼續 flat 㗎啦。好，咁大家希望都唔好漏咗呢個符號，呢個 sign 好重要㗎。好，而家咧我哋嚟睇睇我哋嘅 B flat 嘅 harmonic minor scale， 我哋呢個 keyboard 啦。我寫咗咧而家暫時都係5個 flat 嘅 key signature 啦。好，咁但係 harmonic 咧，我哋嘅 7 note 呢個 A flat 係7 note， 所以咧我哋要 sharp 變成咗 natural 嘅 A。好，咁我就將呢一個搣咗佢啦。咁所以大家記得彈嘅時候咧係 natural A。好，咁我哋先嚟一嚟右手嘅指法練習。好，大家跟住我一齊嚟。好，都係2手指開始通力 B flat。好，開始。2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 2。好，剛才我哋完成咗右手嘅 B flat harmonic minor 嘅指法練習。好，而家到左手啦。好，咁大家咧都係要記個3個問自己嘅問題。好，第一咧就係我哋嘅 key name 啦，B flat 嘅 harmonic minor。好，第二咧就係我哋嘅 key signature。好，第3就係 special note 7 note 係 natural A。好，咁大家而家跟住我嚟左手嘅 B flat harmonic minor 指法練習。好，開始。2 1 3 2 1 4 3 2 1 3 2 1 4 3 2 3 4 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 1 2。好，而家跟住我一齊嚟咧 B flat harmonic minor 我哋嘅右手嘅背音名練習。好，大家記一記 key signature， 問自己3個問題啦。好，跟住又要背埋我哋嘅 7 note natural 8。好，我哋嘅右手係2手指開始，大家跟住我一齊嚟。好，開始。B flat C D flat E flat F G flat natural A B flat C D flat E flat F G flat natural A B flat natural A G flat F E flat D flat C B flat natural A G flat F E flat D flat C B flat。好，而家咧嚟跟住我哋嘅左手嘅 B flat harmonic minor 背音名嘅練習。好，大家跟住我嚟。好，右手彈咗1次啦，跟住左手背多一次，大家就會熟練啲。好，開始。B flat C D flat E flat F G flat natural A B flat C D flat E flat F G flat natural A B flat natural A G flat F E flat D flat C B flat natural A G flat F E flat D flat C B flat。好，剛才咧我哋完成咗第2種 minor B flat 嘅 harmonic minor。咁而家我哋就開始第3種嘅minor， 個名叫 B flat 嘅 melodic minor 啦。好，呢個係第3種啦。咁咧當然啦，都係
我哋睇到啦 ，ascending 同埋 descending 係唔一樣嘅。好，咁咧我寫咗紅筆嘅咧就係我哋嘅 6 note 同埋7 note。好，咁呢兩個咧記住啦，一定要加 natural。係啦，上面啲音咧都要記住加 natural 嘅。好，咁5個 fret 先記 key signature。好，跟住咧我哋嘅 natural 嘅 sharp 嘅7 note sharp 嘅6 note 唔好忘記。好，我哋 descending 咧記住follow 翻呢個 key signature， 咁就啱噶啦。好，其實亦都係我哋嘅 natural 嘅scale，natural 嘅 minor scale 嘅 descending 按翻咁樣落翻嚟就 OK 噶啦。好，而家咧我哋準備嚟彈我哋嘅 B flat 嘅 melodic minor， 亦都係第3種嘅 minor 啦。咁大家見到啦，先背一背我哋嘅 key name 同埋 key signature， 跟住就到6、7 note 要 sharp。好，咁就變成 G 嘅 natural 同埋 A 嘅 natural 啦。咁我哋 ascending 嘅時候咧，記得彈紅色嘅。好，呢兩個 sharp 咗嘅 natural 嘅音。好，我哋落嚟咧，記得要彈翻我哋嘅 A flat 同 G flat 啦。好，咁大家可以跟我一齊嚟，1、2、3，1、2、3、4，1、2、3，1、2、3、4，3、2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、2。好，而家咧到彈我哋嘅左手嘅 B flat melodic minor scale 指法練習啦。咁好，大家都見到我亦都係貼晒 key signature 同埋我哋嘅6 note、7 note 我哋兩個音都要 sharp。好，跟住呢度有兩個 octave 嘅。好，跟住咧 ascending 咧記住係要 natural 嘅，要 sharp 嘅6 note 同7 note。好，跟住 descending 咧記住要彈翻紫色筆嘅所有嘅 key signature。好，咁大家都知道啱啱右手 B flat 係喺呢度開始嘅。好，呢個係 middle C。好，咁右手 B flat 喺呢度啦，咁左手 B flat 就喺呢度開始啦。好，咁大家跟住我一齊嚟。好，而家開始，2、1、3、2、1、4、3、2、1、3、2、1、4、3、2、3、4、1、2、3、1、2、3、4、1、2、3、1、2。好啦，大家接住落嚟咧，跟住我練一練我哋嘅 B flat melodic minor 嘅背音名練習。大家記住啦，我哋嘅 ascending 咧個音名咧係記得彈我哋紅筆嘅 natural G 同 natural A。好，跟住 descending 咧就彈翻上邊紫色嘅 key signature。好，大家跟住我一齊嚟。好，開始 B flat C D flat E flat F natural G natural A B flat C D flat E flat F natural G natural A B flat A flat G flat F E flat D flat C B flat A flat G flat F E flat D flat C B flat。 好，最後咧大家跟住我嚟 B flat 嘅 melodic minor 嘅音名背音名練習啦。好，咁我哋嚟左手開始，好，背一背我哋嘅 B flat 嘅 melodic。好，開始 B flat C D flat E flat F natural G natural A B flat C D flat E flat F natural G natural A B flat A flat G flat F E flat D flat C B flat A flat G
完成晒我哋嘅 B flat 嘅 minor scale 啦，係啦 ，total 都係3種啦。好，希望大家都可以記住呢個 B flat minor。咁咧，下節課咧我就會講最後一個 minor scale 啦。好，最後一個 key 咧就叫做 E flat minor。好，咁呢個咧亦都係比較難啲。希望大家咧都可以堅持，好繼續學習落去。